news pen la pu tok anu ka humri dam pen inut phan karju eviction ta puthak la pen chenglok non MP election aputhak la sinali to man keva apranse kurban thu bajor lo asi non he jong nali nang karju la eviction aputhak ke ahok lo tema harak bangke eviction bange kenang solo PGR hala kherunidat pugali lo non phuloni revenue circle andar long hadak ta kathari kenang solo ko people ma athe ang tan pen ke cheki bi sudum karbing nong nang aphainang bat pikla puson se dul non mangela pu ana aphainang ge bat lo je ilitum hala kachilong nai rights bangda ilitum ing bo thailo non election non de putuno ilitum mang deciding factor ma sabde lo kheruni to bang bihari to ma sadak bangke amithang candidate chotoi po mithang ma se chpai lo karbi phan ke lang ut edat lo la puson se nang man lo la pen biha be parlong puno non ang ton bang kheiru ning cherai lap non bisara lam bogajan nong le punon hawra khat long le punon khiroli nong punon mane ilitum bangke emithang adim satame jongsi council atom satame thangnat ar sigjit ko pithangnat action deng ponpe liputang te kebang jilang ani karbi tumata emithang ehemeti kuplong mas ilitum ke refugee son se nangman de jilasi non apor ke mi hote karbing no autonomous council atom satame prabjin bela eviction asai bangke dengik det nang pohla pen ahok lo nilio machini lo eviction asai ke dengi putang de lagi arni sini ni vet po kame pachun ponon e labang nilito machino pachu het mai meeting no satame cm ke hai satame taringin koi lang ni je ponno je aron amukha bena damlo nang pula bang na kroilo nilitum lasi aron amukha le dulo panang de kechengsi ke nitum chini to nate SOP tiar na po standard operating procedure po hala bang so puthak bang tiar po nang po lasi non number nilitum ke chini da mateng lo padang te lapuson SOP po ka tiar bang belang SOP mate lagi se guidelines lo katharli ji phan lasi lapuson katharli phan a guidelines ma se salam pon belang se a guidelines na salam pon pelang patang te lagi a process ma se lapuson dami ke de lo pusini lipunang po la pen social media pe nilitum thekwan nong lo karbing nong rat satame holo dak long eviction ban katharle phan notice pipon no bon circle office pen si hinia notice pipon satame hala dak long bang adit la pukisung ik dak la puawi mate peri ga chitul ji phan mate alang litum ka chisik mek along ka prek alternative adim ka chidam ji phan la puson adit amukhala puson ke tawe la si la puson pulotang te lage nilgi pudam ji lage directly si pupo lage delay tactics mate kapang le na bidi pusini liba pudamik nang kok pula bangela si kecheng penta karbing nong rat se ka chesong pot non le thot sadame akenang sot le karbing nong rat si lage chesong na po non apor ke ilitum komane leaders atum han pathenang ne komane akaprek party atum han pathenang ne rat si chesong na bo thema kopi se nili pathenang ne ma po bange ilitum ke damtar ni ta isi ninge che thei son avelo ke damtar ni satame kaprek leaders atum ka chesong ja pon po ha baduge kaprek tobar sui ponrong rat apan satame toari bank ukang rup la puson ni theklong la se non banke lage komane leaders le kisungali komane party le kisungali mate khai si kisung mati ase doan karbi radet thur taksi labang so putha ke arona teng pen chesong ponang ji busi karbi nglong arat phan nili hin pen labang so nang lituma channel pen chuning ripon lo te thelam la non ge pader ke lage mo election ji ma election je dai ponga sogna ma lasi nili non mare pudak hek the eviction ji poda pudak hek the eviction se poda pudak hek the bon sata me non kapang le na teng lo potang de ilibang da arjume melo eviction se de jibon lapenon ilitum mathapon memilo eviction se de jibon pathema laso puthak bangke anutin sarme social media pen chenglo kaprek arat hong jala sang opinion bang jipi bom lang litum ba je eviction se lobon lan kapader ke bubang hala karbino ton mas council men lam chaka chipi bang lam dak jibon la puson se ga matha ko lasi hala ra datum non ninga chi thei ka bidat son si man lo se karbino ton mas council isi ning pachi thei thi pa phan prabjin ben SOP bang tiar det si al prava SOP bang tiar det si meji pusin lihen pen karbino thomas council ka chung di padi krim la te sela non MP election manang te bolo tiketa MP be tiket ke BJP ben declare lo pen PHLC pen na declare lo la si koson bang phu fansinali jok nai ma la sapata klarda kan patinta nili ge puji bang ke komane party ban pupe athema nili ge party pomuni tagali mate nili ge hamphang song ke jabang mate social worker mate la si nili ge puji bang ke khei longri phan kamatha thip abang phuban si ilitum karbi angrong arat satame jok ponangi jate hemplek a farman pono 6 schedule a farman pono lapen development a farman pono hala karjap thip abang phuban si ilitum pinang ji konane lampi lampong ge dor leng komane yes sir bu lason a ot ke dum ni phan ilitum jok ponane non nang lipulo la bahini candidate lam lasi inuta candidate bang em nili atumi hat jong tha theong no BJP mate kang tangkring party non ruling party lo hadak penta nili ka chinia teng botare candidates pu alang litum du leaders pu du igun etema sadame non apor la kamara thek tiklam ki lampong ke dor leng phan kopi bo se pidet lo lasi lason pola tang hala BJP tu mazana chma thaji non apor ke mesen na leaders man PPC lam ki lampong do konane four lane scam nane solar scam la pusona bang phuban ke dokok pola pidet pusi non klang dak lo mati lason mate hala tu mata moral down det kopi pola ma moral down ni bang ke non bang ke BJP long ta la puson si chma thaik det po je kang thi det ki mesen bang phu phan ke ticket pi pon pe lam ki lampong ke dor leng ban si
tiket pi pondong mate nong e son de pajer pondong na puson se manik det loke lapen non bisar alam ke dam tang ni sadame kapre kapre alam ki yang klang ulo alangli non article 244 ai pachu atumi reta theklong lo mati article 244 e aputhak ningje ponji palangli ningje pon lasila dak long mangke ison belang nam inne kami me kopi poloma ar alangli non ke dobom ki khibom gelaga land and revenue in charge lo mati IEM lo mati alangli non a tenure hut sei kar Nagaland pen ahoy nagi petlok la puson na man lo kapre kapre ka news hong jai long ta la puson thek long lo la pen cheng lok block 1 and block 2 long sa tame non mang ge hadak long ta meghala pen nagi pet do lo sa tame alang li ladak ar pu ben ing nilu na phi alang li ka chiklem bek nangi abang phulu mati rat kang vai lo mati la CM tulam long hang sa tame alang li phan ar pu chiklem pamenu puse la bang so portfolio long ki pilu mati ande da phi sa tame alang li pini Nagaland pen encouragement ko ano negi bang lam thi si da ning je la pen block 1 and block 2 long ta la pu an lo Assam government lage ilitum 1951 ben mati so boundary ke 1951 में कार्बिंग नोंगे ठीक रखे नेचुरल बाउंड्री पुनो आर्टिफिशियल बाउंड्री पुनो अदा कदू लगे डिस्प्यूटेड कली के ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 ऐसा तो मैं असम गवर्नमेंट तुम कुपी को सन बेनोने पीजू सजोरी का कैबिनेट मिनिस्टर पुलो लगे डिस्प्यूटेड पुलो कार्बिंग नो ऑटोनमस काउंसिल IEM इन चार्ज लैंड रेवेन्यू अलंग लिलाम थीजे निंजे दुन हाई के लपुसन अठासी नागालैंड लोंग निंजे दुन हाई के लपुसन पुलो तांके कोसन सी आकार सिक नाय हला अकेथे नाय सन बांगे आर्टिकल 244 इके निंजे दुन थेक la so sani ko ningje yonek thi la pen chenglo ko development athuna athule langnamo nangli tuma thek phong singhason pini misena towar bang is long ni ge du tema sarma ki ong dunga dim ke pinier net development apu tomon lilipin apusona dim ta dule tas ame thang constituency ni ngi silang hek thi da long thoma district alang li ko son se lang po la pon chot kali alang li non bang tum pinan tum chithan do nili tum ke photang lo alang li ke representative lo mati rada farman se karja pilo mati non apor boundary ke 1951 में कार्बिंग नोंगे ठीक रखे नेचुरल बाउंड्री पुनो आर्टिफिशियल बाउंड्री पुनो अदा कदू लगे डिस्प्यूटेड कली के ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 ऐसा तो मैं असम गवर्नमेंट तुम कुपी को सन बेनोने पीजू सजोरी का कैबिनेट मिनिस्टर पुलो लगे डिस्प्यूटेड पुलो कार्बिंग नो ऑटोनमस काउंसिल IEM इन चार्ज लैंड रेवेन्यू अलंग लिलाम थीजे निंजे दुन हाई के लपुसन अठासी नागालैंड लोंग निंजे दुन हाई के लपुसन पुलो तांके कोसन सी आकार सिक नाय हला अकेथे नाय सन बांगे आर्टिकल 244 इके निंजे दुन थेक la so sani ko ningje yonek thi la pen chenglo ko development athuna athule langnamo nangli tuma thek phong singhason pini misena towar bang is long ni ge du tema sarma ki ong dunga dim ke pinier net development apu tomon lilipin apusona dim ta dule tas ame thang constituency ni ngi silang hek thi da long thoma district alang li ko son se lang po la pon chot kali alang li non bang tum pinan tum chithan do nili tum ke photang lo alang li ke representative lo mati rada farman se karja pilo mati non apor alang li phan kopi ne कार्बिंग नों autonomous council long ko mane potaka chesalami puno la pen chenglo kona ne kapre ka tum forlen nong anam compensation ka chilong onde ta puthak alang li long damji pati bogamji putang alang li phan long leke alang li phan ka arnam thak tha lagile alang li phan long le de sam he la an kiri arnam se long tholok jibon sat me alang li phan la an kiri ta long igi la puson se nang man no asi non la ande pokalilo la pen la forlen puno akapre long puno alang li kang saidun vek nang ji bang loke komane jong se kang saidun lo la so puthak pechun tha sar pulo tang alang li bang ke responsibility ben kadigrong alang li ke la puson sa si man lo jong se hang dun thu bom lang alang li tum a farman jong se compensation hang dun bom lang pulo tang te hala to man jail se beng ikla la puson se man ke dam tar ni nil phasar men theklong lo mati nilitum rong asor men ar jablo chesong lo ajar lo alang li ke kapre kamuni to man council employee chotoi se kapri li kalang lang kes kapre kalam pen ili phanang beng thu choke nangi beng choka the beng la hendo la kang hu do vek pusalang li ke nangi beng choklo kang hu we so neng sai dun ji ke muthe nangi beng choka the beng la hendo jate monon phi paning je hai hedet nang puban se isi nang ke thera son si alang li nang beng ik choklo to rada tu mathara me teron sang ho nili mate teron sang ho pen omor singam ko pini ke tonte do se beng chok meni punang matha tai meni lage personal case kali non nang litum langdam me nili phrang sa tame so phrang ke ko mana forlen apu thakle along le kidun bek tum han pipo nang ji pede ke beng lo ke se la da SCC ke se to mana beng check lo dak ta bahini sonak thak asam mala long sa tame pinan ronga sa tum long du ne ke hal so ta inut timung sang ho ar jabek lo hal so ta beng check ke lapu ke la se lage personal kali lake pudam lap de si alang li ke kachari ka chalon meme lapen rat pen ke chingki chi than mo ama se ning hai ison bakle rat atum akisu nga puthak nang sai pidun thasar padang alang le kang sai dun ji kali alang le ke beng thurong ke la puson se alang li man la on chota kali lo alang li ke media phana isi ka pheri meme threat lo alang li ke damtang ek news long sata me isi Nagaland border long alang li sai amu ka chiklem ek the puthak kam piklang lo border encroachment na puthak hala phanta publicly mate rat hong jai long salang li ke ther ke hap la puson do ke la se la puson ali dar phani litung ka phai de lo de la ek pheri meme lo la se la puson ali dar phani ka phai lo patang le kar busy kerem lo puseni li pudam ek ji la bangke ke rata tum phanang li non MP election ang li la di OP award se pi mane
koson son si claim dam nahi ma si son jok nahi la son kos ane do mati si mane kane hor bong penda hore jo hoi jon penta भूत बाय दाम दाम मते लासे राडा तोम हनांग पिलो लासो lasi la so puthak ke ahok lo tema langdam lap lo patang te ECI pen election commission of India pen kapangdak do konane tangka maha jakong pen ke bailong le voters atum phan pu satami bailong le pu wai phit satami ilitum la puson news long mate biata alu long thekik long bom lo mate la puson men ke baidu lasi niligi pudam jibang ke karbeng long ara phan to ahok lo tema nani tangka maha phane nang bai pen wang patang de la bang ilitum dengdu nang ni athema la ke corrupt practice lo illegal lo mojadame nang tibor ide lo patang te dengdu non athema la ke ilitum tangka ke public fund no mate dengdu non sadame la pusana bang phu tangang ron beka bang phuan ilitum vote jogang ni akaprek mesena bang phuan jogging no kopi bose nili la pusana bang phuan jog nang ne puma athema alang like nangkin nam lo ke ilitum han ningkan pho farman se nangin nam lo la pharo pho pono suri si pono la puson le ilitum chu jordan de lo de la dak ilitum ke compromise nai do pikpo article 244 a pen chenglo ilitum 6 schedule pono la ben kapre kapre kilong nai rights bang ilitum che compromise sang lapo la se la so no bang phuban ke ilitum ke un butang de tangka da dengdun de nangi pu bang si pulo la pen jong si nang pibor ide de dengdun non ade la pen nili la so puthak bang ke chokchi ki lele puthak bang ke bangji ke dam tangani satami nili jongdun bom lo ke bangji langani satami komani umur sing de puphan kali karbeng nuk thomas council atum ratchari song atum komani ke chokchi ki lele du putang nili ke jongdun bom po la pen alang li tumata ta thek mini ke dam tangani satami keron sang hubane beng chok lo patang te alang li do joy jibon po alang itu matha ta hai mini klapen ke dam tangani ta la puson do lo ke man hen beng chok po ani ka prek wadang alang itum komani ratchari song lo phutu pachi kup dun komani poho go char bak dun la se alang litum la bangke kamatha bange chokchi piglo nili phanke nili ke i phongde kali akenang sot potang de phongkep sana me radde da pharma nili jail ki jangban ready lapen nili chi the do tik ke ahok peta lam ningje bom ji lagle khamthi surile do sa nili ningje ik bom po